abantu benshi bariko barasenga Imana batazi ibisubizo byose by'umubiri, babisaba Imana binyuze mu gukora imirimo. Hari ugusaba mu kuvuga n'amagambo, hari ugusaba mu gukora. Umuntu ashobora ate kumenya ko igisubizo ategereje kitaraza kubera igihe c'Imana? Ikizakumenyesha ko iki kintu ndagwimana iranzubiza, uzakimenya binyuze mu kwizera. Uzamenya ko iki gisubizo nasenze hari ko Imana niyo yanyima iki kintu, ni gihe uzagera ku musozo wo gutandukana umubiri n'ubugingo utarabona icyo gisubizo. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga Everyday, nizere ko mumeze neza mu bisobanuro kumwe nanje Manakiza Edouard, abari mu Rwanda shalom, abari mu Burundi shalom, abari muri Congo, Uganda, Mozambique, muri Kenya, Afrika y'Epfo, abantu bese muri Afrika mushobora kumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwisha, tubahaye ikaze kuri Gusenga Everyday. Abari ku mugabane w'Uburayi tubahaye ikaze kuri Gusenga Everyday, abari ku mugabane wa Asia tubahaye ikaze kuri Gusenga Everyday, abari ku mugabane wa Amerika tubahaye ikaze kuri Gusenga Everyday, ku mugabane wa Oceania tubahaye ikaze kuri Gusenga Everyday. Nkuko mubona kuri kamera za Gusenga Everyday turi kumwe n'umukozi w'Imana, n'ubwa mbere agagaye kuri Gusenga Everyday. Watangira wibwira abantu urinde umuntu ki? Murakoze cyane. Ikintu cya mbere turashimiye Imana, ashimiye Imana kuri uyu munsi kwa gatandatu ko yatwemereye kugira ngo tugaragare kuri cano imbere y'abantu bose ku isi. Imana ishimwe cyane. Icya kabiri, ndagushimiye ku butumire mwadutumiye kuri iyi cano kugira ngo tunyuze ijambo ry'Imana imbere y'abantu bose. Imana ishimwe cyane kandi Imana iguheze umugisha. Amen. Icya gatatu, njewe ndagira ngo n'ubwa mbere pe, njewe nitwa Indumwa Dr. Shadrach ku isi hose kubukubiriza ijambo ry'Imana. Ndi umwarimu w'ijambo ry'Imana, Bibiliya. Yego. Ndi Indumwa Dr. Shadrach ku isi hose kubukubiriza ijambo ry'Imana, kuko indumwa na Dr. ni ibintu bibiri bitandukanye. Aha, ibintu wadusobanurira. Yego. Wadusobanurira iri jambo ry'intumwa ryaje gute, irya dogiteri gute? Yego. Murakoze cyane. Ngayo nguko rero ndi umukozi w'Imana. Njewe nabaye indumwa kuva 2014. Naho nabaye na Dr. Kuko indumwa ndagwa ari umurimo. Izina ijambo indumwa ndagwa ari umurimo. Nda ministere ya apostola ibaho kugira ngo uyu ni indumwa, uyu ni apotre. Oya, iryo ni izina, ahubwo umurimo ni Dr. Yego. Urugero bimeze nga ministre. Iri jambo ministre ndagwa ari umurimo. Ndagwa ari umurimo. Ushobora gusanga ministre w'ububanyi n'amahanga, ministre w'ubuhinzi, ministre w'amashuri, ministre w'ubuzima, abo bose babita ba ministre. Ariko buri ministre wese afite faction ye, nuko n'izina rimeze indumwa. Iri ndumwa risobanura umuntu woherejwe ahantu gukora umurimo runaka. Mu gitabo cya Luka igice cya 6 umurongo w'11-13, naho Yesu yazamuse ku musozi ararayo asenga, mu gitondo agaruse naho atoranya indumwa 12, abaha bose 12 izina rimwe, osengiliye indumwa. Ariko buri muntu wese yarafite umurimo we. Ngayo nguko indumwa isobanura izina rigaragaza umuntu woherejwe ugukora umurimo runaka. Uyo murimo niwo faction. Yo gituma navuze ko njewe ndi Indumwa Dr. bivuze noherejwe muri mission ukwigisha ijambo ry'Imana. Ngayo nguko murakoze. Aha. Iyo umuntu kugira ngo umuntu abe intumwa. Yego. Icyambere nuko aba yarumvise ijwi. Yego. Ry'Imana. Yego. Kabiri nuko Yesu aba yarakwiyeretse. Yego. Muri ibyo bintu bibiri. Yego. Urabivuga hiki? Murakoze cyane. Kugira ngo umuntu abe indumwa, ikintu cyambere agomba guhamagarwa n'Imana. Yego. Muri Matayo 4. Yego. 18 kugeza ku 22. Yesu agiye gutangira umurimo we, ndago yatangiye umurimo we wenyine. Yahamagaye indumwa ze ba Petro, ngwino umuhamagaro. Ikintu cyambere kugira ngo umuntu abe indumwa, ikintu cyambere agomba guhamagara. Yesu amaze kubahamagara, ikintu cya kabiri yakoze yarabigishije. Kugira ngo umuntu abe indumwa, ikintu cyambere agomba kuhamagarwa, icya kabiri agomba kwigishwa. Niyo Mana yamuhamagaye. Muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 2, wa mbere 2. Na Bibiliya aravuga ngo Yesu yarazamuse ku musozi
ngo indumwa cyangwa abigishwa be bamaze kuza ahantu ari atangira kubigisha. Urumva? Hanyuma rero Yesu atangiye kwigisha abanyeshuri be ba Petro ba Yakobo, atangiye kubigisha, abigisha imyaka 3 n'igice. Komeza. Yarabigishije imyaka 3 n'igice, arazamuka nabo amanuka nabo, bariko barareba byose Yesu ariko arakora, bariko barabireba, kuko ba Petro bo bigaga bagenda, nuko bigaga bagenda. Hanyuma bakaza kumubaza, ariko iki kintu kiriya kintu wavuze mu mugani. Bamaze kugera ahantu bari bonyine batangira kumubaza, iki kintu wavuze hariya kisobanura iki? Naho Yesu atangira kubasobanurira. Bigituma yavuze ngo mvuze nabo mu migani, ariko mwebwe nzavuga namwe mu buryo bweru. Hanyuma rero bamaze kwiga rero muri Matayo 28:19 naho rero abohereza. Yesu amaze kuzuka, mugende rero mwigisha amahanga yose, muhindura umuntu wese kuba umunyeshuri, umwigishwa wanje. Ndago yavuze mugende mubagira abakristo, oya. Muri Luka 6:12-13 niho yabatoranyije hagati y'abandi banyeshuri bose, atoranya 12 abahizina indumwa, les ministres de Dieu, les apôtres. Aha muri Matayo rero niho hagaragaza mission yabo. Muri Luka abatoranya abahizina indumwa. Muri Matayo 28:19 agaragaza mission. Bohereje gukora iki? Ukwigisha, kugira ngo bahindura amahanga yose kuba abigishwa ba Yesu. Ngayo nguko rero ikibazo cyawe n'igisubizo ngicyo. Nda muntu uzaba indumwa atarahamagawe, cya kabiri atarigishijwe, oya. Ese waba warigeze wumva ijwi riguhamagara cyangwa wakurikiye ubutumwa bwiza? Ijwi ry'Imana ryarambagamaye, hanyuma yukuhamagara Imana injyana ku kigo ego cyo kwiga ijambo ry'Imana. Ego naho nigishijwe ego ijambo ry'Imana. Ego nimaze kwiga rero y'Imana rero inyohereza mu murimo wayo. Yego rya jambo avuga rya zino bavuga rya Dr. naho wari kwiye mu kwiga. Yego Dr. n'umuntu ufite ubumenyi. Ego ariko yabukuye he? Yigishijwe. Ego ashobora kuba yigishijwe n'Imana directly, cyangwa yigishijwe n'Imana binyuze ku wundi muntu. Ego uyo niwe Dr. Ego yego urabona, reka nzane urugero. Paulo ego yari Dr. ariko ubu Dr. bwe ndago yigishijwe n'umuntu, ariko yahamagawe mbere mu byakoze n'indumi gice 9 umurongo wa mbere kugeza ku murongo w'12 naho uzareba uburyo Paulo yahamagawe. Ari mu rugendo afite urupapuro rukugenda gufata abigishwa ba Yesu i Damaski, naho Yesu yamusanze mu nzira. Icyo gihe yari Sauli, yaje kumvishwa kuko Bibiliya yaragaragaza ko yikubise hasi, amaso ahinduka imbumi. Hanyuma umvishwi iryo jiri ritangira kumubaza, Sauli Sauli, kubera iki uri kurambabaza? Ariko kuko cyari kihangange cy'umugabo abaza iryo jwi, urinde uvugana nanje? Avuga ati ndi Yesu. Ndi Yesu, uyu uvugana nawe ni Yesu ubabaza buri munsi. Hariko rero kuva uyu munsi mbuye nawe ngiye kuguhindura rero kuba igikoresho canje. Ngaho rero umuhamagaro, aha niho hari umuhamagaro wa Paulo. Amaze guhamagarwa rero, Imana yamuhamagaye, ndago yamwohereje mu murimo itaramuha ubumenyi. Ndandumwa, ndamuntu uzitwa indumwa dog tutafite ubumenyi, oya. Imana ndishobora gukora iryo kosa, kuko Imana yonyine n'ubumenyi. Nimba Imana igiye gukoresha umuntu, ndishobora gukoresha umuntu utafite ubumenyi. Imana ndishobora gukoresha umuntu uri iletre mu by'Imana, umuswa mu by'Imana, oya. Imana yonyine n'ubumenyi. Rero imaze kuguhamagara igomba kuguha ubumenyi kugira ngo nawe ubugaburira abantu. Amaze guhamagarwa rero mu Bagalatiya igice ca mbere, merci Seigneur, mu Bagalatiya igice ca mbere umurongo w'10 kugeza ku murongo w'12 naho Paulo atangira kugaragaza ko yigishijwe rero na Yamana yamuhamagaye. Ngituma yavuze ngo aya magambo ndiko ndavuga ndago nigishijwe n'umuntu, ndago nigishijwe n'umuntu, ahubwo nigishijwe na Yesu. Niyerekwa ya Yesu wa Yesu wahuye na Sauli mu nzira agenda i Damaski, niwe rero wamujyanye mu ishuri. Uyo Paulo yigishijwe n'Imana directly. Ukwigishwa n'umuntu kabiri, harundi ni indumwa hariko ni Dr. hariko yigishijwe n'Imana binyuze mu wundi muntu. Kabiri ba Petro, Yesu yari umuntu mu rwego rwa mbere. Yesu yari umuntu,
ahamagara ba Petero abantu ngawe amaze kubahamagara atangiye kubigisha bamureba, ariko we Paulo yigishijwe na Mwuka. Ngayo nguko murakoze cyane. Ikibazo cyawe n'igisubizo ngicyo. Murakoze. Watangira unasenga Imana. Yego. Watangira usenga Imana ko cyari yacu to gusenga ivi utangira dusenga Imana, watangira gusenga Imana. Yego. Yego. Murakoze cyane, turagushimiye data mana wa twese wo mwijuru. Uyu munsi n'umunsi mwiza wateguye. Uyu munsi n'umunsi w'imigisha. Uyu munsi n'umunsi w'ibishimo. Uyu munsi n'umunsi w'imbaraga zawe. Aka kanya mbagaze ku gatuti kwisi hose kuri yicano kugira ngo ninyuzeho ubutumwa bw'ijambo ryawe. Ndasaba Mwuka Wera, ndasaba imbaraga za Mwuka Wera. Njoboza Mana, ndi umuntu ariko ndi kumwe nawe, uri kumwe nanje. Mwuka Wera afashe uyu muntu wese amufungura amatwi y'umwuka cyangwa uy'umubiri kugira ngo abashe kumva cyane no gusobanukira ibindi ngiye kuvuga ku bijyanye n'ijambo ryawe. Ndagushimiye kuko wabikoze Mana yanje, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Hari ibibazo tugiye kubaza. Yego. Ese pastor, yego, gusenga ni iki mu by'ukuri? Okay, gusenga ni iki? Gusenga no kuvuga. Ego. Gusenga no kuvuga. Ego. Cyangwa kuvugana n'undi muntu. Ego. Niko gusenga. Ego. Yego. Igihe uri kurasenga, uri kuravugana n'undi muntu. Ego. Yego. Uko niko gusenga. Ko gusenga. Yego. Urakoze cyane. Yego. Ese ni gusaba Imana gusa cyangwa hari ibirenze ibyo? Navuze ko gusenga no kuvugana n'undi muntu. Ego. Reka ndangurugero. Igihe uri kurasaba umuntu ikintu ukeneye, n'umuntu ngawe, icyo gihe uri kurasenga, uri kuravugana nawe runaka, wamfashe iki kintu. Icyo gihe uri kurasenga, mu yandi magana uri kuravugana nawe kugira ngo aguhereze ikintu udafite. Aho ni ku rwego rw'umuntu, ku rwego rw'Imana, ruhande rw'Imana. Igihe umuntu ari arasenga Imana, no kuvuga uyo muntu ari aravugana n'Imana. Nigihe ari aravugana n'Imana, no kuvuga afite target. Nda muntu ushobora gusenga Imana adafite target. Target yo gusaba ikintu akeneye. Mana, iki kintu kirangoye, nigire gute? Aho ariko aravugana n'Imana ayisaba kugira ngo Imana imusubize kukifuzo afite. Uko niko gusenga. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Kuki hari umuntu usenga imyaka myinshi ariko ntabone igisubizo cy'ibyo asaba? Murakoze cyane. Mubanze musome Matayo kuko njewe ngoresha Bibiliya. Ya haleluya. Matayo 6:9. Nuko musenge muti data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Aha, hagararaho. Urumva kibazo cyawe wavuze ngo kubera iki umuntu ashobora gusenga imyaka myinshi ariko ndabona igisubizo kibifuzo bye? Ego. Kubera iki? Ego. Sibyo? Okay. Imbere ikintu cyambere ugomba kumenya niki? Ibifuzo biri mu buryo bubiri. Igihe umuntu ariko arasenga Imana, umuntu wese ugenda imbere y'Imana ariko arayisaba, ariko arayisenga kubijyanye n'ibifuzo bye, agomba kumenya ko hari ibifuzo biri mu buryo bubiri. Hari ibifuzo mu buryo bumubiri, n'ibifuzo B mu buryo bumuka. Njukinduka yambere niyo page ya mbere mvunguye gato kugira ngo ubyumve. Ariko abantu benshi bariko barasenga Imana batazi ibi bintu bibiri, kandi Imana isubiza mu buryo bubiri. Hari bisubizo b'Imana mu buryo bw'ibifuzo by'umubiri, n'ibisubizo b'Imana mu buryo bibifuzo by'umuka. Ariko igihe uri kuravuga ngo kubera iki abantu bariko barasenga ariko ndibakire cyangwa ndibabona ibisubizo ibifuzo byabo kuva ku Mana, ibyo bisubizo ni ibihe? Nibisubizo by'umubiri cyangwa nibisubizo by'umuka? Nicyo kintu cyambere ugomba kumenya. Matayo. Matayo 7. Matayo 7:11. Yego. Twagiye. Aha. Ko muri babi. Yego. Kandi mukaba muzi guha abana banyu byiza. Ikifuzo cyambere cy'umubiri. Yego. Twagiye. Yego. None se wo mu ijuru we ntazarushaho guha ibyiza abamusabye? Ikifuzo cy'Imana cy'umumuka. Yego. Kugira ngo babyumve neza abantu, ongera kandi usome Luka 11. 11, 11, 13. 11.
murongo w'icumi igice c'icumi na rimwe umurongo w'icumi na rimwe kugeza ku 13 murongo. Yego. Mbese ninde muri mwe ufite umwana yamusaba umutsima akamuha ibuye? Yego. Cyangwa ifi akamuha inzoka? Yego. Cyangwa yamusaba igi akamuha sikorupiyo? Yego. None se ko muzi guha abana banyu byiza kandi muri babi, so mwijuru we ntazarushaho gose guha umwuka wera abawumusabye? Byabifuzo bibiri. Yego. Aho hari ikifuzo cy'umubiri n'ikifuzo cy'umwuka, kandi ibyo bifuzo byose bisubizwa na data. Yego. Aha Yesu ariko aragaragaza uburyo papa umubyeyi w'umubiri asubiza ibifuzo by'umwana we yabyaye mu mubiri. Yego. Uyu mubyeyi w'umubiri aramusabyaye umwana, agomba kumenya ko afite inshingano kuyo mwana we yabyaye. Ikifuzo cyose cy'uyo mwana agomba kugisubiza kuko n'umubyeyi niwe wamubyaye, niwe wamuremye kubera niwe wamuremye. Ibyo bigaragaza ko afite ububasha bukusubiza n'ibifuzo bye byose. Ntushobora kurema umuntu ariko kusubiza ibifuzo bye bikakunanira, kandi niwe wamuremye. Uranyumva neza? Ndio gituma buri mubyeyi wese agomba kumenya ko n'umuremyi niwe waremye abana be. Ndio gituma agomba kuba yiteguye ugusubiza ibifuzo by'abana be. Ariko ibyo bifuzo uyo mubyeyi azasubiza abana be n'ibifuzo by'umubiri, ndago biri bifuzo by'umuka. Nicyo Yesu ariko arasobanura hano. Niyo gituma igihe turiko turasenga Imana tugomba kumenya iki kintu ndiko ndasaba Imana n'ikifuzo cy'umubiri cyangwa cy'umuka. Mu yandi magambo kugira ngo yumve neza Imana, umuntu ashobora gusenga imyaka myinshi ariko ndabona igisubizo cye, icyo gisubizo cy'umubiri. Ibisubizo byose by'umubiri, ubiyumve neza, ibisubizo byose by'umubiri ndago babisaba Imana, ariko babisaba Imana mu gukora. Reka mvuge neza kugira ngo abantu bumve ibintu ndiko ndashaka kuvuga. Ibisubizo byose by'umubiri babisaba Imana binyuze mu gukora imirimo, kora akazi. Reka ndanga urugero. Urashaka amafaranga, ayo mafaranga uzayisaba Imana? Yego, uzayisaba Imana mu buhe buryo? Uzasaba Imana amafaranga mu gukora akazi. Imana izagusubiza binyuze mu kazi uri kurakora. Nuko basaba Imana ibifuzo by'umubiri, kandi nuko Imana isubiza ibifuzo by'umubiri. Isubiza binyuze ku murimo w'amaboko wawe. Ariko nduwicaye uri kuravuga ngo Imana mbereza amafaranga, uko nugusaba kubi, uko nugusaba ko umuntu udafite ubwenge. Ariko umuntu ufite ubwenge agomba kumenya ko ibi bifuzo byose by'umubiri tugomba kubikora. Tugomba gusaba Imana tukora akazi. Naho Imana rero izahereza imigisha imirimo y'amaboko yacu. Ikibazo cyawe kiya mbere kubifuzo by'umubiri n'igisubizo n'icyo. Urakoze. Yego. Uravuze yuko mu gusaba Imana ibijyanye n'ivy'umubiri umuntu agomba gukora. Yego. None se ko aho twasomye hari muri Matayo, yego, haba ngo musabe muzahabwa. Yego. Yego. Navuze ugusaba bisobanura ukuvugana n'umuntu. Yego. Musabe muzahabwa. Hari ugusaba mu kuvugana amagambo. Yego. Iyo ni ayo gusaba. Yego. Be hari ugusaba mu gukora. Yego. Uko nugusaba. Rero igihe abantu bariko barasaba Imana, abantu bariko ndago bazi ubu buryo bubiri bugusaba. Yego. Tusaba Imana bibiri tukora. Nicyo kintu Yesu ariko aravuga hariya. Yego. Yego. Ndusaba Imana ibintu by'umubiri wicaye. Oya genda ukora akazi. Naho Imana izahereza umugisha akazi k'amaboko yawe. Nuko Imana isubiza ibifuzo byacu by'umubiri. Murakoze cyane. Kuko yavuze ngo nzahira imirimo intoke. Aha! Ngayo nguko rero umuntu ufite ubwenge nuko basaba Imana. Murakoze. Murakoze cyane. Yego. Ese Imana yumva amasengesho yose umuntu asenga? Murakoze cyane. Mu masengesho hari amasengesho Imana yumva n'amasengesho Imana itumva. Gute? Esaya. Kandi yaravuze ngo musabe muzahabwa. Yego. Esaya. Igitabo cya Esaya igice cy'59. Merci Seigneur. Igitabo cya Esaya igice cy'59. Umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Haravuze gute? Haravuze ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananigwe gukiza. Urumva? N'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananigwe kumva. Ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu n'ibyaha byanyu, nibyo biyitera kubima amaso ikanka no kumva. Urumva? Imana ari yiteguye kumva amasengesho wa buri muntu wese. Hariko uyo muntu ninde? Ndago Imana yumva amasengesho yose. Ndago ari njewe ni bibiri. Ni bibiri bivuze. Yego. Yego.
zana ikindi kibazo. Aha, ni iki gishobora gutuma amasengesho y'umuntu atagira igisubizo kandi we yumva yarasenze neza? Ni icyaha, naho twasome muri Yesaya. Imana, Bibiliya yaravuze ngo ukuboko kw'Imana kuri kugufi kugira ngo gutabasha ugukiza, ariko hari ikintu gitumye ukuboko kw'Imana kuba kugufi, ngo n'ibyaha byanyu. Ndetse n'amatwi ye Imana, amatwi y'Imana akahita afunga. Ikintu gituma amatwi y'Imana ahita afunga kugira ngo adashobora kumva amasengesho yacu n'ibyaha byacu. Nukuvuga icyaha imbere y'Imana n'umwanda. Icyaha imbere y'Imana n'umwanda. Ugusenga Imana bisobanura kuvugana n'Imana. Ariko imbere kugira ngo umuntu avugane n'Imana, ikintu cyambere umuntu agomba kwitegura. Nicyo kintu cyambere. Ndago basaba Imana, ndago basenga Imana nguko bashaka. Imana ifite ordre, Imana ifite administration, Imana ifite discipline. Discipline rero niki? Imbere yo gusenga Imana, ngiye gusenga Imana, ikintu cyambere ugomba kwitegura. Urugero, umuntu agiye kubonana na nakubahwa w'igihugu runaka, president runaka w'igihugu runaka. Ese ashobora kugenda nguko abishaka? Ndiko ndakubaza. Ikintu cyambere agomba kwitegura. Yambara imyenda neza. Imba afite umusasi mubi, genda muri salo bagutegure neza. Ambara umwenda neza. Uri smart. Sinu umwana w'umuntu ngatwe. Ariko urwego Imana yamaze kumushiramwo, nyo gituma ndushobora kugenda kumubona nguko ubishaka. Ugomba kwitegura. Ibyo ni kigisho. Rero Imana ni umwami w'abami. Imbere yo kuyisenga rero ugomba kwitegura. Uko kwitegura niki? Ugomba kuba uri smart. Uko kuba uri smart niki? Ugomba kwiyeza. Ugomba kwiyeza. Uko kwiyeza. Esaya. Uko kwiyeza. Esaya igice cya mbere 15:16. Esaya igice cya mbere 15:16. Nimutege ibiganza nzabima amaso. Urumva? Ndetse nimusenga amasengesho menshi sinzayumva. Ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Urumva? Abica umwicana ashobora gusenga Imana. Komeza ku 16. Nimuyuhagire mwiboneze. Mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu bive imbere yanje, mureke gukora nabi. Ngayo nguko rero uburyo bagenda imbere y'Imana kugira ngo basenge. Discipline yo kugenda imbere y'Imana ngiye. Ikintu cyambere ugomba kwitegura. Uko kwitegura ugomba kwiyeza mbere. Ayo mazi ndagwara amazi ayasanzwe ya robine. Oya, ayo mazi ndago kiri gikarabiro. Mubyumve neza? Ayo mazi ndago kiri gikarabiro. Abantu imbere yo kwinjira mu rusengero bagakora igikarabiro. Abantu imbere yo kwinjira mu mashengesho bagakora igikarabiro. Oya, uko kwiyeza bisobanura ijambo ry'Imana. Amazi bavuze hariya mubanze mwiyuhagire. Uko kwiyuhagira tuziyuhagira iki? Bivuze ngo uyu mubiri usanzwe, propriete uyu mubiri na yamazi ya robine. Ariko iyi propriete y'umuntu w'umubiri, y'umuntu w'inyuma ugaragara, isobanura propriete y'umuntu w'imbere. Rero uriya muntu w'imbere nawe afite amazi ashinzwe propriete ye. Propriete ye ayo mazi rero niryo jambo ry'Imana. Twagiye hariya muri Yohana. Soma muri Yohana igice 15:3. Yohana 15:3. 15:3. Yego. Haravuze ngo none umaze kwezwa n'ijambo. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Yego. Ngayo mazi bariko twasomye hariya muri Yesaya. Yego. Mubanze mwiyuhagire. Mubanze mukarabe iki ijambo. Nukuvuga ijambo niyo mazi. Abantu bagomba kwezwa binyuze muryo. Ijambo ryeza umuntu igihe umuntu atangiye kurigishwa, agatangira kurikurikiza akitandukanya n'ububi bwe. Icyo gihe niyo ijambo amazi y'ubugingo azatangira kukweza. Umaze kwezwa rero, naho rero amarembo yo mu ijuru, naho rero amatwi y'Imana azaba afunguse kugira ngo yumve isengesho ryawe. Ikibazo cyawe n'igisubizo ngicyo. Murakoze. Urakoze cyane. None se iyo umuntu amaze igihe kinini asenga ikintu kimwe ntakibone, yakomeza ate kwizera Imana? Yego, ikintu cyambere umuntu aramusasenga cyane, ariko arasenga Imana asaba Imana ikintu ikiye kirekire, ariko ndabona icyo gisubizo. Ikintu cyambere uyo muntu arasenga nabi. Nicyo kintu cyambere. Uyo muntu
uko kubura igisubizo ku Mana ndago bituruse ku Mana ariko bituruse kuri we. Bivuze ngo ariko arasenga Imana nabi. Yakobo 4 Merci Seigneur. Yakobo igice cya 4 umurongo wa 2-3. Yakobo igice cya 4 umurongo wa 3. Yego. Umurongo wa igice cya 4 umurongo wa 2-3 haravuze ngo murasaba ntimuhabwe. Urumva musaba nabi. Urumva murasaba ndimuhabwe kubera iki? Musaba nabi. Ikibazo ndago kiri ikibazo k'Imana. Imana ifite ibisubizo byose bibibazo byacu. Bibazo by'umubiri irabifite ibisubizo byacu. Bibazo by'umuka byose irabifite. Ikibazo ni twegwe. Umaze gusenga nabi. Yego. Isubizo cyawe kishobora gutinda. Yego. Kandi ukavuga ngo Imana ndagwivuga. Ikibazo ni wewe. Wisubiremwe ugomba kwireba. Kubera iki ndiko ndasenga? Nasenze imyaka 5, imyaka 10, ndetse imyaka 20. Ndacisubiza kubera iki? Ikibazo kiri kuri wewe ndago kiri ku Mana. Murakoze cyane. None se ntabwo Imana ushobora kuyisaba ikagusubiza igatinda kugusubiza? Ibyo birahari. Yego. Hari bisubizo Imana isubiza vuba. Yego. Ibindi kabisubiza itinze. Yego. Byose birahari. Ariko umuntu wamaze kwizera Imana agomba kuba afite umutima ukwihangana. Yego. Ugutegereza Imana ye. Yego. Ibyo byose biri mu kwizera. Yego. Umuntu ufite ukwizera. Yego. Ndagwananirwa. Yego. Oya. Akomeza ategereza. Yego. Murakoze. Murakoze cyane. Yego. Ni leta rukora riri hagati yo gusenga ufite kwizera no gusenga kubera ko ufite ubwoba. Nirihe tandukano riri hagati yo gusenga ufite ukwizera? Yego. No gusenga ufite ubwoba. Yego. Okay, ndangiye ku ugusenga ufite ukwizera. Yego. Bivuze ngo ugusenga ikintu kwizera mbere. Ukwizera bisobanura iki? Abayiburayo igice c'11 umurongo wa mbere. Abayiburayo igice c'11 umurongo wa mbere. Tumva ukwizera. Aha. Aravuze ngo kwizera no kumenya gose ibyiringwa udashidikanya ko bitazaba. Kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Urumva? Uyu umuntu usenga afite ukwizera niwe muntu w'umumaro mu masengesho imbere y'Imana. Kindu cya mbere. Kabiri, kandi niwe muntu umunyembaraga kuko afite confidence, atumbiye Imana, yiringiye Imana mu masengesho ye. Igisubizo cye gishobora gutinda cyangwa kize vuba we n'umuntu uhagaze bumba. Uyu n'umuntu ufite umumaro mu b'Imana cyane kandi niwe muntu ukeneye. Uyo muntu azagera kure cyane mu b'Imana kuko afite ukwizera. Kuko imbaraga z'Imana tugomba gutunga muri twe no kwizera. Nyo gituma haba na Yesu mu bitangaza byinshi yakoraga. Mu bariya benshi Yesu yakizaga. Benshi yavuga ngo kwizera kwawe kurakugishije. Ndago yavuze ngo njewe ukwizera kwawe. Aha. Bivuze ngo igitangaza k'Imana ni kwizera muri wewe. Allo. Nahageze? Bahageze. Yego. Kabiri. Umuntu usenga ariko adafite ukwizera. Uyo muntu ndambaraga afite. Uyo muntu ndambaraga afite. Twagiye muri Yakobo gice ca mbere. Haravuze ngo ariko niba hari umuntu muri mwe ubuze ubwenge abusaba Imana. Yego. Iyo abantu bose itimana izawubaha. Twagiye komeza. Ariko none asabe yizeye. Ashidikanya kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja. Ujana n'umuyaga ushushubikanya. Uyu muntu usenga adafite ukwizera n'umwana mu bintu by'Imana. Nda bintu by'Imana azi kandi ndashobora kugera ku bintu bikomeye imbere y'Imana kuko ndakwizera afite. Yego. Ikibazo cyawe n'igisubizo nikyo. Yego. Yego. Ese umuntu ashobora ate kumenya ko igisubizo ategereje kitaraza kubera igihe c'Imana aho kuba Imana yaramwimye ico asaba? Urakoze cyane. Ongera kandi ubaze numve. Subira mu kibazo cyawe numve neza. Urakoze cyane. Umuntu ashobora ate kumenya ko igisubizo ategereje kitaraza kubera igihe c'Imana aho kuba Imana yaramwimye ico asaba? Urakoze cyane. Umuntu ashobora kumenya gute niba ikintu yarasaba Imana kitaragera kubera igihe c'Imana kitaragera A B
cyangwa ashobora kumenya Imana yaranyimye iki kintu. Azabimenya gute? Okay, reka mbere ku kibazo cya mbere ku A. Umuntu ashobora kumenya ko ikibazo ikifuzo yasabye Imana, Imana itaragisubiza kuko igihe cyayo ndago kiragera. Ashobora kumenya gute? Yego, ibyo byose uzabimenya. Ikizakumenyesha ko iki kintu ndago Imana iranzubiza, uzakimenya binyuze mu kwizera. Ukwizera niwe nubwo bwenge buzakumenyesha ati iki kintu niba Imana ndago iranzubiza, ni igihe cy'Imana ndago kiragera. Nukwizera niwe uzakumenyesha. Nukwizera. Kabiri, uzamenya ko iki gisubizo nasenze hari ko Imana niyo yanyima iki kintu, ni igihe uzagera ku musozo wo gutandukana umubiri n'ubugingo utarabona icyo gisubizo. Nukuvuga Imana yakwimye icyo kintu. Icyo nicyo gisubizo, nicyo kimenyetso. Ariko igihe cyose uracari mu buzima, Imana izagusubiza paka. Ariko igihe uzasenga ukagerana mu gihe cyo gufa, Imana nitaragusubiza, nukuvuga Imana yaguhakaniye ku icyo kintu wayisenze. Icyo nicyo gisubizo ku bibazo byawe. Yego. Urakoze. Yego. Muri ibihe abantu bahuze cyane n'akazi, amafaranga, telefone n'imbuga nkoranyambaga, ni iki gituma ubuzima bwo gusenga bugenda bugabanuka? Murakoze cyane. Kubera iki ubuzima bwo gusenga buriko bugenda bugabanuka? Bivuze ngo mu yandi magambo, imbaraga zo gusenga mu bantu siko ziragabanuka, kubera hari ibintu bahugiyemo. Kubera hari ibintu bahugiyemo barimo. Ibintu by'amakazi, ibintu by'amatelefone, intuzeye n'imbuga nkoranyambaga. Ni iki gituma ubuzima bwo gusenga bugenda bugabanuka? Murakoze cyane. Mubanze musome Abatesalonike ba mbere, igice cya 5:17. Haravuga ngo musenga ubudasiba. Urumva? Musenga ubudasiba. Abakolosayi 4:2. Abakolosayi 4:2. Abakolosayi 4:2. Haravuze ngo mukomeze gusenga, gusenga mu amaso. Yego. Mushima. Yego. Uyu muntu aba bantu babwiwe hariya mu Bakolosayi mu Batesalonike ba mbere 5:17. Nibo babwiwe kandi aha mu Bakolosayi 4:2. Mukomeze gusenga. Kandi mube maso. Uko kuba maso bisobanura iki? Kandi mube maso. Uko kuba maso bisobanura iki? Abaefeso 6:11. Yego. Haravuze ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Yego. Umuntu wese w'Imana agomba kuba ari maso buri munsi, asenga Imana ye. Uko gusenga Imana nukuba ufite ijambo ry'Imana muri we na Mwuka Wera. Umuntu wese ufite ijambo ry'Imana na Mwuka Wera muri we ndashobora gusubira inyuma mu bintu by'amasengesho. Kubera iki? Numuntu uri ahora ari maso imbere buri munsi, ari maso kuko afite ibintu bibiri: afite ijambo ry'Imana, afite na Mwuka Wera. Ibintu bya telefone n'ibintu by'amakazi ntibishobora kumukura mu masengesho. Oya. Ubuzima bw'akazi n'ubuzima bwa buri munsi, ibyo amatelefoni n'iterambere n'ubuzima bwa buri munsi ndibushobora gukura umuntu mu masengesho. Umuntu ufite ijambo ry'Imana na Mwuka Wera usubira inyuma kubera akazi cyangwa kubera amasengesho, n'umuntu udafite Mwuka Wera n'ijambo ry'Imana muri we. Icyo nicyo kibazo n'igisubizo k'ikibazo cyawe. Murakoze cyane. Tugara ku musozo. Yego. Nihe nama waha umuntu uri kureba kino kiganiro uyu munsi? Yego. Amaze igihe asenga ariko akaba hafi gucika intege no kureka gusenga. Murakoze cyane. Inama ngiye kumuhereza uyu muntu: ikintu cya mbere, ndacika indege. Ikintu cya mbere, ndacika indege. Ikintu cya kabiri, agomba kwiringira Imana ye, kuko Imana ndakibazo tuwayisaba, ndakifuzo cyose tuzayisaba ikagera ku rwego rukuvuga ngo iki sinjobora kugusubiza. Oya, ibisubizo bibifuzo byacu byose, ibifuzo byacu by'umubiri, ibisubizo Imana irabifite. Ibisubizo bibifuzo byacu by'umwuka, Imana irabifite. Ikintu dukenewe, ikintu uyu muntu akeneye kuba afite, agomba kuba afite ukwizera adashidikanya. Niyo nama nagirira uyo muntu uwamaze gucika indege kubera ikibazo cye ugutinda gusubizo. Imana imuheze umugisha kandi mukomeze, akomeze kandi ahagarare yiringira Imana. Imana irahari kubifuzo byazo kugira ngo idusubize
mu bifuzo byacu byose tuzayisaba. Imana ibaheze umugisha. Reka tugushimire tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Dushimire nawe warubanyu natwe muri kiganiro tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire ko kwanza subscribe wakoze sabone tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire wowe ufata ibiganiro byacu ukabiparitaja ukabisharinga cyangwa ukabihera inshuti yawe nawe Imana iguha umugisha. Nawe ushobora gukora bwa mbere ugeze kuri gusenga everyday tugusaba kanda subscribe ushobora gukora sabone no kuzazona ibiganiro byacu bitakugoye. Tugana ku musozo niki wakongeraho? Murakoze cyane. Njewe nitwa Indumwa Dr. Shadrack kwisi hose kubukuriza ijambo ry'Imana. Umuntu wese uzaba ufite ikibazo ashobora kumbagamara ku inimero zanje 0779868566. Umuntu wese izi ahandiko ibi ndiko ndakora ni ibibazo n'ibisubizo, ariko mfite ibintu binshi cyane kubijyanye n'ijambo ry'Imana. Ndago mvuze ku njewe nzi kuruta abandi bakozi b'Imana, ariko ndiko ndavuga umuntu wese ukeneye kumenya ijambo ry'Imana ni karibu ndahari. Hamagara directly, ushobora kuhamagara ndi hano imbere ya channel directly ndakibazo, cyangwa uzambagamara inbox ndakibazo ndi tayari gusubiza ikibazo aricyo cyose, niba gusa ni kibazo kubijyanye n'ijambo ry'Imana ndahari. Murakoze cyane, mwari kumwe na Dr. Shadrack. Murakoze cyane kutwakira kandi mugire umunsi mwiza. Murakoze cyane. Reka tubashimire tubabwire ngo Imana ibahe umugisha, tubabwire kiganiro nawe utaha. Shalom shalom. Shalom.